Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijetljepote.hr. Ja sam Sandra Bagarić. Uljepšajte svoj svijet. Kliknite portal svjetljepote.hr. Nebrojeno smo se puta uvjerili kako su sajmovi izvrsno mjesto promocije i prezentacija vrhunskih svjetskih brendova. Stoga nas na ovogodišnjem sajmu Cosmetic News i nije iznenadilo prisustvo osnivačice američke tvrtke Alexandria Body Professional, čija šećerna pasta slovi za jedan od najjačih svjetskih brendova toga područja. 100% prirodna Alexandria šećerna pasta usavršena je tehnikom rada uklanjanjem dlačica u ranom stadiju rasta bez iritacije i nelagode za klijenta, te odomrlih stanica s površinskog sloja, a dugoročni rezultat lijepa i svilenkasta koža. Number one is the formulation, and like Coca-Cola, nobody really understands exactly how to make it, and that's our biggest advantage, because the formulation takes lemon to make it work soft and gentle to the skin. And lemon is a natural antiseptic. It's been used in cosmetics for thousands of years. And then there's the education. So even if you have a great formulation, you have to understand what you do. I created the theory, it's called Kennedy theory, where we can take the hair out when it's just starting to grow inside, which gives us permanent results. Mekana i savitljiva, ova je pasta pogodna za sve tipove kože i nakon depiliranja ne ostavlja nikakvo crvenilo. Trenutni je svjetski trend depilacija muškaraca, što u Hrvatskoj još nije u potpunosti zaživjelo. The men love it because the waxing causes a lot of complication, especially in men's skin because they have deep hair and they get a lot of irritation, broken hairs and ingrown hairs, which leads to all the bumps on their bodies. We don't cause that. LA bikinis, we don't call it Brazilian because Brazilian's for waxing. We call it the LA bikini because it's so gentle and complete. We clean inside, the back area, everything on a man from head to toe, and they love it. U potrazi za načinom koji bi spriječio daljnji rast dlačica, Lina Kennedy je u suradnji sa svjetskim biokemičarima započela svoje istraživanje o upotrebi enzima u depilaciji šećernom pastom. We researched for more than a year, and when you work with a good formulation, and you work with a great technique and you understand the theory, you don't need anything else to the skin. You only need the safe treatment that we provide. There's been no benefit for us using enzymes. Napomenimo da zastupnik Alexandria šećerne paste u Hrvatskoj, tvrtka Vividus, u svom poslovanju nudi i potrebnu edukaciju za sve kozmetičke salone i centre uljepšavanja. Profesionalni edukatori vrše obuku koji su specijalizirani u Americi i imaju dugogodišnje iskustvo sa radom šećernom pastom. Naša misija je pomoći vama, znači kao našim korisnicima, da budete profesionalni u onome što radite. Radimo edukacije po cijeloj Hrvatskoj, sad idemo u Rijeku, idemo nakon toga u Zagreb, tako da maksimalno radimo na tome da budemo profesionalni i da ulažemo u svoje korisnike. Osim depilacije šećernom pastom, nova inovacija je takozvani kiss waxing, kombinacija depilacije uz pomoć šećerne paste i trakica. Ono je pomoć studentima, znači da se lagano uvodi u škole i naravno u salone, da se makne ona neki higijena, znači klasični vosak, klasične depilacije, nego da ide kiss waxing koji je prirodno 100% šećer, nanosi se sve isto kao klasična depilacija, samo što nema nikakvih opeklina, pogodan je za kapilare, za kožu, ekceme, psorijazu i tako dalje. Takozvana LA depilacija dlačica šećernom pastom trenutni je hit u svijetu, kojeg vrlo uskoro možemo očekivati u Hrvatskoj, a prednosti depilacije uz pomoć šećera, limuna i vode pokazale su se kao vrlo učinkovita metoda uklanjanja nepoželjnih dlačica.